Uria wari mutumia murugamiriri bunge kaunti-ini ya Laikipia Honorable Catherine Waruguru na uria ni muhuraniri wa giturwa kia governor kaunti iyo na kiama kia DCP nioigite ithurano cia wamurani cia kiama giki kaunti ya Laikipia igakorwo ciena waragania, akiuga ati Rigathi Gachagua ndakamuhe tigiti ya imwe kwa imwe kuhuranira giturwa kia ugavana. Waruguru oigite ona akorwo akoretwo arugamite na Gachagua kuma hingo iria ahamurithirio giturwa kia munini wa mutongoria wa bururi, onake akaingira kiharo-ini na atongoria aria angi maranyotera giturwa giki, guku akiuga etereire gukang'ethanira nao thiini wa ithurano cia wamurani na ena mwihoko ni akaumira muhotani. Oritie aikari kwihariria gukeyumiria ihinda ria kinya, guku akiuga othe me thutha wa mutongoria wa kiama kiao Rigathi wa Gachagua gutigirira ni maruta President William Ruto giti-ini 2027. Na riu rita riri ni ndiharirie ora ndagirire federal giti kia governor kuria Thubiri ndenda governor thirikari tumirehe haha ndina milioni 7 ndi woman rep ni ndarutire wira mwega kuri andu mena mabilioni na twaikara thi na Rigathi wa Gachagua ngirora muthuri ucio ndakuwa nake the day Rigathi was impeached. You know, most people don't know na uko ni mucii ni twainukire na Rigathi Reverend tugikora ndari thigari ndari cook ndari ndu utungatiri wake ni atunyiro indo ciothe githii kia nguo cia Reverend twacoka gukigira nyumba iria tunegenete media-ini tondu nginya nguo cia mutungatiri cia wira ni ciahingirwo muthenya uria ingatirwo mbunge matiarekire agekatia akarara no kuingatwo ingatirwo nake Ngai no ingatwo giti-ini no ndungiingatwo ngoro-ini cia andu na hau niho tukinyite. And so I told mzee ile heshima kubwa, kama unataka kunijenga na kunimeta kama mtoto yako tupatie mama governor. Na mimi nimemwambia usinipatie direct ticket, sitaki watu waseme Waruguru walipendelewa. Mimi nataka tukutane na hii wanaume kwa debe. Na mimi najua mtanisaidia. Mtanisaidia? Nemoka umeralita rere. Nemomenye bad leaders are voted by people who refuse to go vote during party primaries. Kwa hivyo party primaries au niko githurano gitu gigekatia igathirira. Nemoka umera. Kore angaru akina chairman kugwo the no Waruguru. Na wathi no thieno andu aya twari na constituency ya Laikipia Eastern. Manyaririkite ona maracaria maitu. Ngamera nie nditago maitu maria nditago maitu kitu Waruguru na nderetwo njugaga kaingi ndi mwana wa kwirera. Waruguru eranire ati mathina maria andu a Laikipia maragerera ma uthii wa nambere ni agatigirira ni amanina, oho akiranira gukarutithania wira na deputy governor wake gutari mbara. Ekwaragia igongona-ini ria kuhurukia Wacuka Gatimo itura-ini ria Runda, Baraka, Laikipia East, Laikipia County, kuria nyitanire na family na arata, akiranira kuheana uteithio wake kuri ciana iria itigitwo ni nyina wao. Na Wilson, najua nimeambiwa mtaketi na wazee after this, mtatupatia mwelekeo. Hii watoto ni wa hii kijiji, hatuwezi jifanya si wao. Juu mzee Gatimo amejenga hii kijiji. Na mimi nafurahi, wakati mimi mama yangu alikufa, tulibaki na ndugu yangu na shosho yangu. Na nilikuwa na bahati shosho alikuwa ndiye amenisomesha. Ni dero waka ili tukaraka nene gathomaga Kararu Secondary na dero kari under scholarship ya Kenyatta Foundation. Kenyatta Foundation, the former president, ona inuka ni athia na mbere na guthomithia twana twadigwa na twana twatuge tumite micindani na hinya. Ona kau kage kanini kari kuria Bungoma ni dero na kokari anda Kenyatta Foundation. Kogwo thina ya school fees ndiriho. Gweciria thina uria uriho uguo Mr. Murithia uga ha ni uhoro wa rehabilitation ya nyumba ya Wacuka ikaraga nigethe thengio yume farafara na hingo ithondeko heho ni ithire nigetha kana kau kari secondary kainuka gaikare wega. Kwa hivyo wazee, mimi ndiye mzee namba 1 kwa sababu mimi bado ni kiongozi hiki kijiji. Kwa hivyo mimi nafungua hiyo chapter yenu na 50,000 shillings. Makiaria igongona-ini riri, ahuraniri iturwa itiganite kaunti-ini ino meranire unyitaniri na kuhujia thayo riri turorete githurano kia mwaka wa 2027. Ni tukuhoya andu a itura, andu a bururi tunyitane
Todo ithuothe ri turi kindu kimwe 2027 tugathurana na uigiririki tutikarehe haro tondu tuciaritwo ni mundu uyu na turi a Ngai umwe. Nimekuwa katika hii familia tangu jambo hili lilivyotendeka. Niseme ni asante kwa sababu Mungu amepatia familia, ameweza kuwafariji. Ndiramuhoya 2027 ngoretwo ndi hamwe na inyuĩ, ona andu aria angi mathi ngoragwo ndi hamwe na inyuĩ, na 2027 tondu iroka ndiramuhoya tumuhe nafasi ya gutuika ndungata yanyu, ndimutungate ta MCA wanyu. Ngai amurathime. Ngĩribotera Captain TV ndeitura ria Baraka Nanyuki kaunti ya Laikipia, njĩtagwo Captain J Ndongo. And Wilson mwena nguvu katika Bwana.